Letua. Letua. Elioma. God is awesome. You better tell somebody. God of the mountains. For God of the mountain, He is still God in the valley. You never
Toi tu lai lo e kalisia e sapati pa ia. O le mātou tanu nei sapati le tua talina pe ia mātou mawhau talina pe ia mātou loto. E mawhai ona mātou whaawasenga se vaenga whaapitoa e saunia mo le mātou savalinga i le vai aso o le asau. Ia manino le mātou whaalongo nei sapati le tua. Me iei pele e musmusunga o le anganga pa ia i mātou loto. As we now come into your presence, Father, we ask that you will anoint this place with your grace, your mercy, and your love. We ask that you will fill it as we enter into your time of worship. O le mātou taru le swafo Yesu, let the church say. Mori atu whaptai tere lava tatou e karesia. Mo vi inga mātu ngofia wa longona mai le pa e mai le nganga pa ia tatou sauninga ni sapati. Whatalo whatu i le mamanu mar pa ia tatou e karesia i le netu la. Manuwi lava sapati Punchbowl. Maranatha. E tu e whio mai Yesu. Amen. O se whamunianga, e me whai o le tātou toi whenua i le nei sapati pa i o le tua. Praise the Lord for his love and goodness to our Punchbowl church family this Sabbath. Whamele SALAMO, salau whasuru mare lima, whai pu mua se o i toru, Psalms 145. I will extol you, my God, O King. I will bless your name forever and ever. Every day I bless you and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, for his greatness is unsearchable. Loa tuai le tupu. O te whaane ne ia te oe. O te whamanu atu foi i lau suafa e whaamavau lava. O te whamanu atu ia te oe i aso umalava. O te vivi atu foi i lau suafa e whaamavau lava. E siri lava lea li. E tusa ona matuā vi ia o ia. E le mawhai o na uina lona siri ese vi ele tua. Tusi mai le whai SALAMO tā vita i le nei sapati o le swafa o le tua me whai o na tātou toe whaafoe vi inga i ate ia. King David says, honor and mercy to our great God because he is worthy to be praised. Amen. Amen. E veao e whamasui o mātou lumanei. E whatalo whawhapito atu i le mamaru o le tātou e kalesia masani ai. I le susunga li te tai to ina nas palema wharetua. Mana inga to ina malatu wharetua. I also ensino o le kalesia a mese foi o le lasi o le kalesia te mali ma whaila unga wharetua matausi. Ma lo lava sui fu manuia tātou e kalesia. E whatalo whatu foi i uso ma lo tātou whaitapo inga whatasi nei sapati. Whaftai le su mai ma tala mai au. I le swafa ma lo Yesu Kiriso o te whape atu talofa lava. I le nei sapati e whapitoa ai le whatalofa ma le whapwhero inga alo ia i le tātou tofi. Le sunga whawhengainga ia Pastor Giovanni Stowers.
E tu atu le au whatalofa ma whawhiro inga I lo sunga Pastor Stowers. Mi ia le tua I le nei avano auro mo tatou mafuta whaatasi. Whawtai I lo sunga whawhingainga mo le talia fo I le wala au. E te su mai, e te mamoli mai ai, lona whinanganu alofa mo ona tangata tapo inga I le nei sapati. When I spoke to Pastor Giovanni during the week, I asked Pastor Giovanni if I would mole lava and mawhai ona e su mai. Se hawa no mawhai ona whaasosi wha aulunga whata I le nei sapati. And Pastor Giovanni said to me, no, that's okay, you do it, Pastor, you do it. And then I said to him, oh, sorry, Pastor, if you can preach here at Punchbowl Church. Oh, yes. I don't know if he likes Punchbowl better than Mount Druitt, but he said yes straight away. Ai mole atu whawtetele lava I no sunga. Nui lava o le tātou whaatasi ma le whatua ma no whalo. Manatu o le manuia ia le ainga ia mese I le nganuenga I tātou e kale sila. Ia whamaruia tele le tua I lau sunga whawhengainga. E wha au saunia mo tātou e kale sia I le nei sāpati. Tau lava ina ia whio mai le nganga o le tua. E ngā lua I le mea lilo. E ta iloa ina lau whaitaitanga I le nei sapati. Manuia lava ia lau sunga ma le whaitaitanga I le nei sapati. Whapefoi I le sunga taitaitoina. Ma tungurui whaatasi lunga whata nei sapati. Mo talosanga mo lia I le tua. Tātou tūlai whamanimole tātou sirivi inga. O le pese I lunga ia ni sapati waftai.
tātou tō tutuli, whaasifo atu ilu mo le atua ala te stalo. Lo mātou te mai o le langi. Ao tō tutuli lau whanau ma lātou wifo atu ma punu nou i o luma. Ma moli atu le mātou whanene enga ma le mātou whaafitai i ate oe. Ono lea ua e toi au mai alo lātou soifua ma le mātou ola. Ua mātou o mai i mātou te tāpua i atu i ate oe le nei tai au. Whaafitai ta mai i awa noa mātango fielo e ta pena ma e saunia mo i mātou o lau whanau. Te a mātou wawaai ma mātou tilo le li ie i nisi vaenga o le kelope po le atu lau. I le tele loloi mata malingi. O le whanoa noa o le tangi au e le li ie ono tūlanga o soifuanga nei. Ai mātou whaafitai ma moli le vi inga i ati oe. Ono o le saunga le mū o le nei fo i tūlangi o lo mato iai. Ono le puinga ma le tausinga ala ua fio. Ta mai le nei tae au o mātou o mai. Mātou te moli atu le whaafetai. Awa mātou tatonu. Sa tau mawhai le fili e le peti lo lātou soifua ma le mātou wola i le vai aso. A o mātou iai le li ie ma tuatua no alo ainga e kalesia i tiu te whiau mga ruenga. A e maise o nei a mātou whanau ia o onga. Na yo mātou mātutua la loi fo le malo le fale. Pei tai ta mā. O ao sa e au iai lātou maufiufi ai lo lātou soifua. Ua mawhai ai o na mātou milo tino whaatasi le nei tai au. Whaafo i le vi inga ma le whaamanu i ate oe. Ua iai le taimi le li ia ua mātou o mai. Ua umafoina e ato whaina lau au auna. Filifilia o le nei tai au. Au wale li ie. Ia se a reto se ipu vai o le manai mai lau fio. La ia whaasoa ma tufa mai mo i mātou lau whanau. A walo mātou wola au auna i ate oe. Mātou te wala au ta mai lau fio i e sosoani le tapenanga lau au auna. Whamanatu ia te ia vaenga uma sa o iailan sa ilinga. A wale li ia le nei tai au. A ia iaile li ia le whamanianga lau fio i le whaalongolongo lau whanau. Mātou te talo le li ia te oe. E iai nisi vaenga, iai fo i nisi o lo ainga e kalesia. O lo whata o tolia i mai o le tino o soifuanga le nei. Le tua mātou te le toi tau lau wina o lātou suafa. A wā o ni neta atia i malai le li ia le sila whanga lau fio. Mātou te ole ma mātou wala au atu ia te oe wha mole tamā. Ia iai lau wha malo longa. O alawa tua i ngā mai o le tino lo a fia i lātou tamā nei tai au ma le nei fo i soifuanga. Le atua aua te tua unoina i lātou. Mana tua le nei vaenga le i o le tai au lau au auna. Lo iai o ia te tono ai o whalmai le atua ia iai lau whamalo longa. Ia e fisoa soani ia li i matamai tai fo mai sa e tuina iai le poto ma le atamai o soifuanga le nei. Ai whaatasi iai le ia ma le mātou te talo atu ia te oe. Ia iai le whamalo longa o le tamai lau auna. O le mātou wala au le nei tai au. Whatasi mai ala ufio, nisi umawhaina asia le mātou mawhtanga, le tua e iai whamonianga o il tamai a te i mātou umalawa. Ono o Iesu o mātou wole ma mātou wala au tuai nei. Amen. Ia wala watu i te akono, ia mo le whamokupoina o tātou taulanga ma sura.
Tātou te talo mo taulanga ma sifua. Le atua sanga lue le tangata I le vaiaso sa ia maua le taui mai o ana ngā ruenga. Le tai au nei wa tutu lai iau auna ti akono matanga lo iai tupe tu tonu o le taulanga ma le sifurua I lea. E iai vaenga lau ngā ruenga e mo mi ai le li ie ia le seleni. Ai mātou te wala au ia te oel tamā ia whaateleina e ala I whaamanuianga lau fio. Ina ia whaapaia inai ma whaamanuia inai ia nei vaenga tupe. Au a vaenga lau ngā ruenga I so se mea o le lalolangi. Whaamanuia le tamai ai latou sa lafo. A toa e foi mai latou le li ie tuina atu lo latou loto atu toa mo oel tamā. Ono o Yesu o mātou wala au tuai nei. Amen. Le tua ua mangalo o amsana le nei ua o sautu e alo fa oia e le tua taimi uma God is good and all the time. Turn to the person next to you and say, you look beautiful today. Toi le liu iei me whai, e sila au le lei. Toi le liu iei me whai, o lea la ata mai wha amamori. You know, when you come into the house of God, so se teimi lava e anga I mai ele e kālesia o le tua. Ia e sila fia, ma ia e mautinoa. So when you come and you leave everything at the door, knowing that God will now bless you. You know, when I first came into Punchbowl, I was expecting something different. No whape o lea Yesef suinga nei sa pati. Ese le mātungu fie. Lea lala mai fo esti ngata wa fause e kāresia. Ai whaalongo atu le awala lei langi naivi inga le tua. I thank you, Punchbowl, for the way that you sang this morning. It took me to another place. I thought I was in heaven. I'm sure Punchbowl will be in heaven when we get there. Ai esre mātungo fie langi ino vi inga e ave pere vi inga man whaftai le tua.
Atua ma le amataina o le tatou launga nei tāu. Thank you very much to our praise and worship team. O le mātanga o fio le angai pēr o se tangata fōi se ekalesia. Whaai atu le fio se ekalesia. Vireri. And when I came in this morning, lo sungana whaiwhi au, ai mais furtai tau le ekalesia. Vi ia le tū moringa wenga. Mai tau wena nei tāu le mātanga o fio se ekalesia. Lai loto ngatasi. Lai mau pēle tari tonunga o le tua e whaatasi mai tātou ekalesia. So I thank you, Punchbowl, for making my Sabbath a wonderful Sabbath. You know, I thought I'd go to Mount Druitt, but why would I go to Mount Druitt when I can come to Punchbowl? So vi ere li whaftai tere lawa le tātou ekalesia, le au whaingaruenga, ia mes foi whawhero inga i nei tā. Mō le sira whiro tātou ekalesia, le ngaruenga New Zealand, na o se tala, ai wale a ngai pē tātou I le tātou whaamaru se anga nei tā hau. Mō le sira whiro ekalesia leo te whaatasi ei, churches that I work at, I'm at Newland Samoan Church. Matā whalelai e teimine e fastful malaiva. So we have 49 families in the church. So on a good Sabbath, e mawale se lau valusu mo tuku I luis lau. And of course on most Sabbaths, yeah, e tuwai pere tu malana whiwhiringa, tuwai pere tangata, malana whiwhiringa I le notu. But I love our church at Newland. I also look after Nangri, o te taitai pōra o te whaiwhi awe fo le kāresia I māngele, o le awhai o matā whale lei e teimi nei, e lua su malvalu. It's a big church, it's been there a while now, and so I look after na lua e kāresia vi ireri. So I get to enjoy my time with my family. O le mātou whamalia tu le tātou e kāresia, I was hoping to put up some photos, e te taulepo o nai ata, e whai loa atu le mātou ngaruenga, ia mes fortina a inga ma nai whanau peitai o le talawhenga ia le masini ma le masini o te lo o tō lei o luma le o tō walunga a e o mātou New Zealand lei whai ama whale tonu so whamali atu like Tofinga says we are still the old generator and you guys are the new generators so yeah so I do apologize say o sistemi ia o le afofoga fo le masini e ma whaona o tō mai moina iata but I have one wife. Olana, her name is Nicolette Meto Tangi Vale Kauli, Lalafanga Sumael Matu Ainga, o Vaiusu, Vaitele, so the town girl. Ia wao fo iau te sau mai apia, o whangali. Ko inga sau mai nāia, matui fo I opa, o I nā sau ai fo I te tinara ainga. So we have 2 children. My son is now 26. I believe he went to school with a certain young lady that I remember this morning. They went to school together down in the Hawke's Bay. What's your name again, dear? Mata? No, Mati. Yes, they went to school together in Napier. Yes, so always the good ones come from Napier. Praise the Lord. All right, so yeah, my son is now 26. He's working in Cairns. And o le wii il matu ainga, Juliet, she is now 16. So we only have 2, and we have Loan man Malatua, but we also have 2 taifaus. So they're added to the family, and they're both Rottweilers. So you can imagine they're not small dogs. Ele talawhenga chihuahua male whaiwhi big whaiwhi big dog. So yeah, now nai vaenga na fi whai loa tu le tātou e kāresia. Mō leo tō sirewhia nei tai au, ai o le talo ia tu whata sia ia tātou roto. Ai o le a tātou talaina pe le a whionga pa I o le tua. O le au tū mō tātou nei tai au e whaapea. A good life. Lona winga wa iese o langa whaapitoa e whia tu I natu le tua ia oe ma o nei tai au. Liu atu la uso ma whai ei, lei tala nore whai au ia oe. Yes. The exclusivity of the message is now pointed to you. Maori talo ia whaatasi mai pele ngang pa ia le tua I le tātou launga nei tā o le au whai tātou talo le tua we e sira whira mafu angu whaatasi mai ilo e kāresia. O le mātou talo ia musu mai pele ngang pa ia. Tali ina pe ia mātou loto, mātou mawhau whau. E ma whai ona mātou whaavasenga. E ma whai ona mātou sira whia le awala e te tau ona mātou a ngai ei nei tā au. E iei o whaamanianga I le mātou whaalongo, Father,
we now ask that you would just open your word. May it sink through each of us and may it guide us this morning. Para mātou taro le swafo Yesu, let the church say. Talaina ia tātou pelu nei ta alfa mole I le tusi o SALAMO. SALAMO me tā upu e fāsfulu, fai upu mua se e o tolu aia. Ia tātou mau o le a tātou fai ta uina nei ta au. SALAMO me tā upu e fāsfulu, fai upu mua se e o tolu. Mai ta uina nei ta au, ua vevela foi fala. Here in Australia, as you can see, I am now sweating. Lona winga pe afa pe afu le ngaka. Lona winga nga asfulu ame nute ave irele. Amen. So therefore, we hope and pray that you will stick with me as I go through our sermon. Salamu mata upa fāsfulu. Fai upu mua se o tolu wha mole tātou fai tau manino yei. Fai tau. E tō tele a tātou whaape o se o langa le lei. A good life is when you can have a lot of pets. And if I was able to show you this morning, I have 2 dogs who I love dearly. The male dog, his name is Radar. He's 4 years old and he's a big Rottweiler. My second one is a female. Her name is Molly. Na o le toru tau sanga o le taifau. I love my dogs. E tō tele ala tō whaapea, o se o langa whaamanuanga. O se o langa lei ei taifau. Some people believe that. E ei la tō I tātonu wāngine. O nisi o tangata lei whaapea, o se o langa whaamanuanga. Pe atele iau savali. Many people believe if you have a lot of cars, you have a blessed life. Na iei fo nisi o la tō whaapea, pe a iei sau whale fōu. People believe if you have the biggest house on the street, you are blessed. If you have a look at Psalms 39, you will see Mafuanga, because Davita was very sick. He needed God to be there. Ona ia talosanga feo yai oile tua. O le ale mafuanga e te refa aali e lau soswani mai atau. O au o faa le tonu. So Davita is crying to God I le mata upu e tonus fu maliva. Ona whamai lore tato maupe a tato e nete au fai upu mua. Sei tato toi fai tau yai whamai ina. Na o matua faa atalitali lava ya Yova. Ona? Whaasanga mai ei lea o ia ya tiau. O wā. O whaafonga mai foi o ia iloa. Iloa alanga. From le mata upu e tōru sumaraiva. Le alanga o tā vita le tua whea o iei oe. Vaenga mōmora tātou launga whaapea. A good life is a saved life. O whaalongo atu le tua iloa tarosanga. Wheo iei o iloa tua. Whamai le tātou maupe a tātou ai toa li ai. Whamai le whai upu o tasi. Na whaatalitali tā vita. Po o wheo iei le tua. It says he waited and then all of a sudden. Toiwa ai atu tā vita. O le tua lai fia watu i ati e lana. Whaamanuianga. Whaatalitali wa ai atu. A mata o na whaasanga mai le tātou li whaola. Pea tātou ai toa iei I le vaenga mua. It says, he inclined unto me o na whaasanga mai ei le o ia ya tia o ia si le fia lo umana onga. Mai lo le tātou mau o na ia tali mai ei loa. I le perim tāu pa suma tonu whai upo lima, he says, o te le tu ua lava oe, o te le tu lafo ia lava, ya te oe. I will never leave you nor
forsake you. So vaenga mo mua mo le tatou launga whaapea, a good life is a what? A saved life. Li watu la usa mawhai, a good life is a saved life. Lona lua to liu yei me whai awat pole le umila launga vai aku a mako mo mai ka koa. Ere umia. Okay, vaenga lona lua whaapea, not only is a saved life a good life, wa ia whaalongo atu la utangi atu yatia. Ai whamai lona vaenga lona lua. A good life is a secure life. Lona winga, he now sets me on a rock. Whaita wina whai upu lona lua whaamulmole. Sei tata whaita wina whai upu lona lua, let us read SALAMO matuā pues fast furu whai upu e lua whaamulmole. Whaitau. Wow. It says here, isn't that wonderful? Where are you? Ona toi le liu atu ia na fonga vai atu lai ai nā le tu. Ona whamai lo le tātou maulo na lua whamai na ave esi ina o mai whea mai le malaia. Le mea matua I palapalā. Whaatuina ia o vai whea. I lunga o le papa, wa. Amautūina I loa savali. So now it says not only does he take you out of the maya, le mea lai palapalā, le neo langa lai tātou iai. Ai whamai, e seki lau savali vi ire li ia. And that's what God does more tatou, le tatou e kale. See young people, it says there, not only does David says, fe o yelo oilo atua, ai whamai lo le vaenga lona lua, ua whamai le atua ia ta avita, au le pole ale whaingatā ma le palapalā, neo langa we iai, whamai, o te ave e sea, ese oi mai lea, mai le whaingatā nā, o te tu oi whia. I lunga lea? I lunga lea? Lili watu la usam whai leo tele mai wha mun mole. I lunga lea? Lunga le papa. Ona toi whamai a? Elena o le papa ai o le ale mea o le atupu. Oh, come on. And now it says you walk with freedom. Oh, now. Can you imagine that, Pastor? Punchbowl now is able to walk with freedom. Aisia. Because lai wa tātou le ngona. Le mana onga o le tua mo lana e kālesia. Le tu la fo ia, le tua lana e kālesia. So it says here, not only is a saved life a what? A good life, a saved life, but a good life is also a what? It's a secure life. And thirdly, a good life is now a satisfied life. Oh, secure. Now you become satisfied. Because o I e whawhanga inai o ele tu whaitau ina le whai upulona tolu whaman mole. Whaitau ina le whai upulona tolu whaman mole. Tātu whaitau manino iai. Whaitau. Oh, come on. Whamai ale wa angelo tolu. E tu ina mai se a. Se pese fōu e te langi nai. So now we come back to the beginning. E whamai le tātou mau. Whe o iei le atua lai talo sanga ina tāwita. Whe o iei. Ona whamai iei le atua aua le papole. Po le ale whaingatā nei o langa lai anga iei te e kāresia o Punchbowl. Ua whamai le tātou mau. O le atua e ave e sea tātou malea. Ma le pai palapalā malea. Whaale tonu nei o langa. And then it says, he puts you where? I lunga ole papa e te savali ai. E lena o te savali fōu. Ai toi whamai le tātou mau e kāle si o Punchbowl. E iei fo ilisi mea tu atu ole a. Ole pese fōu. Oh, come on. Now you got to hear me. This is the beauty of what God wants to do for you as a church. He says, no matter what you are walking through right now, and you may be having so many difficulties in life, God says, guess what, church? I put you on top of a rock where your feet no longer get dirty. And then he says, now you walk. And when you walk, not only should you walk, but make sure you walk with a new song in your heart. And when you do that, church, you recognize the goodness and grace of Jesus.
ese le mātungu fia le tala le awhionga pe i o le tua. Tātou mantua fo le tala lea wa tātou sila fia o se tala māsani, fa mai le tātou tala nei tai au i le tusi ngā luenga ma tāu pe sumale ono. Na iei Paulo ma sila, o lātou iei fea. They're in prison. O le almea tupu. They've just been whipped. They've just got blood all over them. Ai fa mai le tātou tala nei tai, o le ala ngā luenga na la whaia. Fa mai le pese, o te nofo mawhaatali aso uma. Can you imagine that? This is what Paul and Silas would have said. In the dungeons. And they still sang the glory back to God. O te lole mana ongana mo le kālesia o Punchbowl i le nei tai au. Iai se pese fou e ma whai ona tātou tuina tu pele tua. Mafu angana fa mai le whai pulon tolu. Tuina mai e hia lea le pese fou I whea I lo ngutu o le vi inga I lo tātou atua. E I lo ai le to atele e matatau fo I latou, ma latoua. Atuatua ya Yova. Did you hear that, church? It says there, when people hear, pe alatu whaalongo I le pese fou lea e te langiina, e sui ai fo I latou loto. E sui ai fo I le latou whaatuatua. And so this morning, like I said, ole ale umi, because I can see wa a maton tātou sauni mo le tātou tōna I nei tai au vi ere lii. E iai le pese leo te mana o mia o le tātou langiina. O le pese leo Punchbowl le whailoa tu le tātou atua. Whaftai le tu mai o whamanianga. Now this first song o le tātou langiina whaatasi, if the boys can, and by the way, I love the whaili. Where to go, guys? I love it, man. If I can take yous next week, taku o whaakasi koe fo inu sila. But I love the sound. You know, o le pese mo is Amazing Grace. Pese fou lea o le halangiina le tātou e kālesia. But if you know the background o le pese lea, tātou mantua, it is written by a guy called John Newton. He was a slave trader. Ki mankua kāka poronga. And as he wrote this song, for mai o ia o le kerisiano fou. Ona for mai lo le tātou mau. Amazing Grace. Way to go, girls. Awesome stuff. Thank you. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am fine. Was blind, but now I what? Now I see. Tātou langiina whaatasi pese lea. Tātou mantua o se pese lea. Le tusi e John Newton. Mo le tātou li whaola. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Come on now. I once was lost, but Pese mo lea, written by John Newton. Well, pese le na tu atu pele tua. Our next song, if you guys just play along with me as we go along. Pese le ona Lord, pese le ta o love lifted me. E sere fese si po waila na tu sere pese lea. O lana swafa o Jim Reeves. Tato iloa, e mai sa auto tangata matuā, Jim Reeves, for mai la auto ina, ele o Jim Reeves, Jim Reeves. Ini watu la usan fai Jim Reeves. Sa o arko inga, ele o Jim Reeves, Jim Reeves. O le pese leo le atato nanga ina nei tau mai Jim Reeves. For mai le upu I was sinking deep in sin. Pe o le tato vainga lona lua o iai I le palapalā nei o langa. Ai for mai lon mau. Far from the peaceful shore, very deeply stained with things, sinking to rise no more.
But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me. Now safe am I. What does it say in the chorus? Love lifted me. Tātou rangi in whātasini pese le my gym ribs. Love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now say, there love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Hallelujah. Amen. Yes, love lifted me. And a pese le wha umai le tātou langu nei tāhau. Peino whai lo atu. I le nei tāhau o tātou sila fia. Talo sanga tā vita, whio iai oe le tua, wha mai le tua ave ese mai palapalā, o le atu watu oe lunga le lea, le papa e mawhai one ea. Usu mai se pese fu. E sui ai fo le langona ma wa ai fo o tingata. So the last song we have this morning, does anyone know who wrote this song? Where could I go but to the Lord? Someone made it famous. Does anyone know? And I know all you older guys would know his name is Elvis Presley. Or as one Samoan guy said when I watched it on TikTok, Elvis Presley. And I watch TikTok, yes I do, okay? But he said these words, he said, oh, from my pese, what is it? Elvis Presley. Elvis Presley. Where could I go but to the Lord? Living below in this old sinful world, hardly a comfort can afford. Striving alone to face temptation sore. Where could I go but where? To the Lord. For me nisi tatou o le whale whaiwhi au wrong. Tatou o le whale tatou inga wrong. Tatou o le whale o Iova e te mawaele wha malo longa. Me le whaingatā me le pupunga nei o langa. Let us sing the song. Sauni mai lau pelu nei tā o le atata whaitauina whaatasi. The SALAMO mataupu mua whai upu e tonu. But when you stand and when you read these words, I pray o le ateuina ia tātou loto. Ia upu nei o le atata whaitauina I le taimu tātou tu lai whaatasi ai. It is always wonderful to stand in the midst of God as we now worship Him through the words that we use in Scripture. Tu lai mai tātou whaamumole. Wa iai lungu le tātou ia, wa iai fo I lo pelu whaamumole, I e whaitau manino mai, whaaleo tele mai, o na tātou mai e lo le tātou sanginga. Whaitau. Precious Lord. You know the song Precious Lord?
Le kare si o le tu nei sapati. I pray ia avea ia mau ia wa tatou whaita uina. O le pese le e te langiina i le nei sapati. E te angai mai le nei malu ma wa e si le fia. Ma wa e loto tele. Ma wa tu mau pelo wha mauni. O le a e si le fia. O le ale ele e lea. Ma le wha le tonu o le tangata. O le tua e mawhai o na uina oifea. Lunga le papa. O nā e mawhai o na ea. Langi nai lo se vi inga fou. E vi I ai le tatou li whaola. Ono Yesu, let the church say. Our last song to finish off. Mamole, is it on screen, guys? Nice. It says these words from one of my favorite singers. His name is Andre Crouch. It says, precious Lord, take what? Take what? Lead me where? Help me what? You are what? And you are? And you are? Through the what? And through the night. Lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, and what? O le tatou pese le tatou langina nei fiafi e mai ai tatou launga. O na whai Lord tatou talo. Thank you, guys. One more time. Take my hand, break my hand. Help me stand. I am proud, I am weak, I am born. Through the storm, through the night. No matuā atalitali lava ia Iova. Ona whaasanga mai ei lea ia tia. O whaafonga mai fo o ia la ualanga. Na ia aveina lue malaia ai.
ma le me matuā palapalā. Ona whaatuina fo i o vai I lunga o le papa. O amautūina I lau savali. O tuina mai fo I le pese fo I lau gutu. O le vi inga I lo tatou atua. E iloa ile to atele. E matau fo I latou. Ma latou atuatua ia Iova tatou talo. O mai nei le matou sauninga lotu le tua. A good life is a saved life. A good life is a satisfied life. A good life is a secure life. Le tua matou whaalongo I le mau mai le tusi o SALAMO ma ta upu fast food. Whai upu mua se o le tolu. E whape nā fo I le o langa le lai matou savali e taimi nei le tua. Le wha le tonu le palapalā le iloa le lumanai. Pei tai le tua I nei tae o matou whaalongo le tusi o SALAMO. O toi wha manatu mai. Po le arwhainga tāma le palapalā nei o langa. E te ave e se matou. E te tuu matou nungu le papa fou. O ina e me whai o na matou langi ina. Se pese fou whaftai a te oil matou tua. And as we have sung today, Lord, and as we have praised your name, we know that through all the difficulty of life, you are constantly there for us. Le tua nei tā o le talo mo le ekalesia nei I Punchbowl. So ngona whaiwhi au ia Panapa Leuluai man whatua ia jok. Ai meise fo ia le au whainga luenga pa ia o le tua. Ti a kono ia meise fo ia au tala vou man whanau. O le talo le tua ia wha mauni pere ekalesia. Ia lotu tere pere ekalesia. Ia mātou mau pere wheala whani. Ia mātou mau pere lotu ngatasi mātou te whia au auna ma whai pere au whingalo. Po le ala whaingata nei o langa le tua. So se taimi lava e o mai whaatasi ailau ekalesia. Ia mātou langona ina le taitaina o lau anganga mo mātou le ekalesia. May you be with the pastor. May you be with the elders. May you strengthen our young people to continue to serve you. Le tua mātou whaatali mo le nāsua toi whiu mai ai. Ona o Yesu, let the church say.